Di çend salên borî de mijara bilindbûna dolar li hemberî leyreya Sûrî bi xurtî derbasî bazarê bû û li ser jiyana xelkê hate sepandin ku êdî nirxê piraniya keresteyan bi daketin û bilindbûna dolar re kêm û zêde dibe. Kelûpelên bazarê yên ku ji derve derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin, bazirgan bi dolar dikirin. Lê yên xwecihî her wiha yên ku ji bajarên din yên Sûriyê tên bi leyreya Sûrî têne kirîn û gazina welatiyan jî ew e ku dibêjin pêwîst e tu girêdana kelûpelên xwecihî bi dolar re nebe û nirxê wan xwegir be. الجهات المسؤولة يكون عندها كل الأسئلة عنها إنه يعني الأسعار هاي لازم تكون محددة عند المحلات كليتها يعني كل محل يبيع شكل. تميد مسألة ده أسعار واقعين بكن يعني شيء شاميتين وش حلبيتين أم هيفيد جو أف بلدي جو سر بقري ودا أرزان بكن. Niha her dolarekî Amerîkî bi 467 leyrên Sûriye û berdewam guherîn di nirxê dolar de çê dibe. Lêçawaniya kontrolkirina buhayê kelûpelên bazarê ji aliyê desthilatê ve û ji bo zanyariyên zêde me serdana Komîteya Parastina Xercdaran a girêdayê şaredariya Qamişlo kir. بالنسبه لشيء محل الوقت اني سر زمان او علاقاتي واب دولار ثني مثلا حلبي بالشامي بي بس قلق محلاتي من ببضاعتها مش تركي يعني تركي جيتي او حاسبي يسدو او جي بس قريكاوي انه كم يا خوي بحسبي مصروفها خسر بس بعملها سوري بيفروتن امواجي يعني قال لك جي دورتا باس دم خالفه افيرو درو موضوع الشكا وزيدبونا اسعارها وتعاملها بدولار ما جذكر Berî krîza Sûriyê yek dolarê Amerîkî bi 46 leyrên Sûrî bû û niha dehqat bilind bûye. Lêya herî giring li cem welatiyan ew e ku desthilat çavdêr be û nehêlin bazirgan di buhayê kelûpelan de bilîzin. Bilindbûna dolar li hemberî leyreya Sûrî, bandora xwe yekser li buhayê tevahî kerestên bazarê dike. Hin çavdêr jî dibêjin, ji ber ku aliyên berpirs baş bi rola çavdêriyê ranabin, dibe derfet ji bazirganan re ku bilindbûna dolar ji xwe re bikin bihane û nirxê keresteyan li gorî xwesteka xwe bilind bikin. Candar Şernexî, Kurdistan TV, Qamişlo.